Nak jingkmen men siaman pedang sungubhai gi pait riunget ke balang Catholic nak benta ke procession ba ke bajulong man lausnam umus Reverend Archbishop Victor Lingdo ulo wer la khot sungubhai ya borok ki pait riunget ki bakenthop nak ki lightly ki diocese ke joai nongston bat shillong ban sakhi ke jingwan jo unong mi khmat upup u Cardinal Leopoldo Girelli apostolic nuncio ke India bat Nepal bat ru ke jingesham benta ki arngot ki bishop thamai jong ke nongston bat joai diocese. Kani ka snem araja arfulai kani prosession yang ni satang sau sengi mata bat kesalong kerpang namar kadai kejingwan jong nuncio badon kat bat ngi unong mikmat jong pop ubadan hapo Delhi unsawan menong u main celebrant ia ka mas bakhoi bat ia ka jingyat procession ringkat bat kata kajing wan jung u salong kerpang ru akan ikasnem lai teli ki diocese kin yo pentalang yang diocese Shillong nong stoin bat jawai nolor kata ru sawan ru ki bishop Pathamai Bishop Wilbert Marweng Bishop Ferdinand Dekar Bishop Joachim Wadar Nasichar baneshi betalang hakani ka procession ba jangi mentau senem Hakani ka singing yung wer ni kot ken ya barok ki pai rungay kilong pa kilong kami ki kon samla kilong do kironiam ani simbata de ka masim rublay syakani ka procession ba jangi ka basalong khat artarek mentau benai arhajar arpulai Hakani ke jok pang nakaliang ke Parish Pastoral Council jong ke Cathedral of Mary Help of Christians. Hakan nyotrek unai wing arja arpulai. Kala kentu ki pat ba ki ban wan sya ke procession haka khat artarek unai wing arja arpulai. Bakin ombret pathari ki jebo. Bad baki day ban boat ki kendon ki ba ke Pastoral Council kala bu khnang bakan omdon ke jingthot haka por liat nyam. Hambai ke day ban nam tak pai ba ki wan sya ke jinglen nyam dongi ki kwa ban tip syatri ba ki cakap ban pak kali ki ban kumero. हमारा न्यूरोडेप्ट सेना मेंस कॉलेज MIIT Brooklyn and Holy Cross St. Margaret's Convent, St. Mary's Convent, St. Anthony's High School Mini Stadium, Christ King College, Don Bosco Technical School, parking lot of Lorito School kemudian nanti nampak Hopkinson Road, kemudian nampak St. Mama Margaret Hostel lagi kertai St. Anthony's, Matka, Malki Playground. Ibu itu kali kebawan, jumlah ni manusia, mengajak terbaik Matka, traffic police jaga Shillong, ilai Shillong pun sini meeting ini. Kali hilang 4 orang, abang point, nanti nadin pain mau, adu sangat. Lower Rashomia ini kesulok nanti, nadu Harshu building nadu Jakarta PMN, adu di IPR, nanti ada khidmat Treasury Office, opposite Additional Secretariat ketika bayar sodong one way, to Barik Point, nanti adin Ibu Governor, nanti khidmat Don Bosco Hall, Hopkinson Road, dan di Jakarta parking kemudian itu, nanti Jacob Slater, Boys Road, Shillong College, Bajulia itu dua kelai. Ini cekar kita ikat kita bagi begini pak kali ini cuma cekar. Hakabadi begini baru bertip sepi, bah kenika suap dan kiti Shillong Joai Road, Main Road, Don Bosco, telah declare kongkan no parking zone nang tak taksi. District Administration kau bagi dan kau declare no parking zone di area. Dan kiti Shillong Joai Road, Baikra Main Road, Don Bosco Square Bat Kamari. Bagi jika nanti banyak procession. Kali ingin kang menurut prasamusan kali baru banyak tu nak karbonis Don Bosco berkunjung Don Bosco saya dan kali menurut prasamusan ada menawar ke program apa. Nak kerpat menurut district administration makin kerpat ingin mendijinti badan hantam makin dan mana-mana boleh jingti dan kiti Shillong Joai Road, Lain Mukra, Main Road, Bat dan Bosco Square. Maka nanti banyak persen berkunjung ibu diberi kebayang hak itu nanti. Kejikir pada kalian jumiru kalau bagi buan, jangan kejikir lain yang tadi
bikin log di balik koi dia benar patah kor isla kapten begitu kita di dustbin kita di kriya kita bikin abu kelak ada jika pakai macam-macam makin berat ada tu jika kecil betul jika pakai pakai bukan kalau tunggu log di manusia agia kali inam yakni in poverty in scam yang tak di traffic police pada volunteer itu ni kenapa para mereka ini boleh jadi kami itu mat baginya di masuk